Sengkur Thaba is set to mark its 25th anniversary this month. According to NR Thaba, the president of the Thaba clan, the Silver Jubilee celebration will commence on 16th December 2023 at the Jayau Siap Lumpilan Community Hall, Jayau. The event will include honoring high-achieving students from SSLC to doctoral studies, and all Thaba clan members are encouraged to participate. Và cái cột trong cái cần là thế như là chính đọc atau sanksinya keduka kalau mau ke cột ini teman ke cột Thaba ini kalau bisa lagi harus kantor beri yang disebar arah jarak mulai di cột Thaba berkoi snow day ban hot snow ya para pur di badan keberi nyodra bagi dia pelai kenang kalau ada seni banyak poi sejayau belum pelon garbar hol yang jayau siap belum pelon kabar jayau hajan jing kangriu kejingwan rupi kum ikur ketensian kena gigi kemen gigi somha kan penlong tinggi kejingan kelilang kukur kan ai bersih tinggi kedung elang bat kamtam ba ketai kesni kantor terik semar arja akulai community bekerja rakhe juni kanong kapajok. Additionally, Richard Thaba, the secretary of the Kur Thaba, mentioned that the celebration will recognize senior clan members aged 85 and above, and also there will be a release of a special Kur souvenir on the same day. Matric, hadu PhD, tahu kita dalam joki kendon merokatin dan nampu lagi kita setiap jadi kod di nonyalang pagi members kejoka seng kejoki rekan lang ki kimi lagi ki lampak kejoki ki lakon ya prosan kita usnan jeneng ya tur bila kontak nak ada ibu bagi aktivitas kita sengkur lah mungkin. Jadi kalau press briefing, kau cerita menjual namun dia baru kan kikur jauh kerja Thaba, akaleng kerjasi jentia, kalau lapar keleng sodom, ban jalan lam akan dikasih Malaysia mata yang dikarahi tidak masuk senang. Aktivitas kita ginangwan karena kalau program ada di mana kami di buat form yang unit kami ada lupa kalau berkesan yang buat kiwi ya kita ini ayuan ila yang telah kalau ya new fashion kalau ila ayuan malasnya pada kita skip kajing kun lagi kajing ayuan dalam datang atau war mawan ketika selama COVID-19 jadi kita tahu bahwa 2020, 21, 22 mentasnya ajar pula yang alam 2000 lalu kita pas matric ada PhD